kodwa yayibona iqonde kanjani angithi manje umuntu ke owenza imali ngalokho engikhuluma ngakho uzobe sengivala enkulumeni zami ethi ngiyaviolate kanti angiviolate ngikhuluma ngezinto ezinje sengigeza ngendishe ngakhi embi ngigeza mangiqeda bese ngiyarinza ngoba insila yami mangigeza ngisuka ngithi abaye baqale enyaweni abaye baqale ekhanda awucabanga umuntu esifazane egeza endishini kwenzakala mhla ngelashwayo ngasinda mina ngiza naleyo part 1 nje yokuthi insile kumuntu iyenza ukuthi mayiloko ingenelela kumaphozo wakhe agcine sezizweni uka yena ejethu uthakathiwe kanti akathakathiwe ugcine usubona abantu bengakuthandi ugcine usuzibona into zakho engahambi kahle kanti ushawa yini insila yakho gcine ke sebema sima phambili insila yakho ungabusaconnecta nobani nabanikazi bakho nethongo lakho nenhlanhla yakho inhlanhla yakho ivinjwa ukungcola kwakho inhlanhla yakho ivinjwa yini ukungcola kwakho insila yakho insila kabani insila yami afika umuntu ayakhohla ngesaka yakhohla ageze aye enyaweni mayiqeda umzimba thatha lensila yakho ifaka kuye futhi mayibongosi amen nginalena ke yokuqala le ngiyacela ke ukuthi abantu bangayivimbi lezi nkulumo ngoba ngifisa ukuzuza ngazo mina ngiyazi khona abantu ababuka ngazathi lento ngaba inzuzo kubo bese mina bayengireport befunele account ivalwe abangilwela abantu bangavumi ivalwe account ngoba mina engizanakhe engidlule kuko angivele ngicabange nje izinto engidlule kuzo ngazenza kwaba khona ukuphila kwaba khonani ukuphila nawe ithatheke le ungayiyeki thatha ke lento engicela ukutshela abantu kuyaphilwa ngayo amen izwa kahle